Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Jetro. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Adda na talga da panggedak. Ngamjak ni namnama aga po iti dayta at trabaho. Mapukaw ko ti babae nga inararapaap ko. Bueno papagayam, intay tinggan ti pakasaritaan ni Jetro. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Naimbag man, tanakaawid ka man na anak ko. Mailiw ka binkan ka. Pasensya kayo, nanang. Busy lang amin iti trabaho. Adayumot ngamin, iso kapilitan nga agawang ka. Makabannog, numinalam nga agawid ka. Sa bagay matkit di anak ko. Saan nabali, nanang? Tanuad dan tuwayak, umayak tumanan pumasyar. Wow! Una yun na nagbanglo tayo lutluto, manong. Bugong laday ta, Jetro. Hanggang talaga nabanglo. Paboritom kat nga rod. Unay matako na mo na paborito, manong. Kita ang marunong na, manong, numabalinan. Mabisina kon. Ay, naangot ko nga min day talot-lutom ka. Mabalinday to yan. Yung kanayaban ni nanang tamangan tayon. Madamdaman to, manong. Tulungan ka pa nga agidasar. Ay, napsuga ka talaga. Kasanumot ngamin. Talaga naimas ti panaglutluto, manong. Siyempre mat day talang ti kakaiso na talentok. Ti agluto. Kastoy ti birbiro ka karaman ti pakbat. Jack Corsunada ti luto da iti pangpanganak. Naimas mat, hanggang sa balilat ta ti luto, manaw. Manmanukat. Pasablugan nakpay lang. Kaslay bagbagam asumuro tak iti panagsublim. Tapno adda para lutom. Ay, mabalin mat no kayat mo, manaw. Ay, agtal na kayo man adwa. Di pa'y kat agmay-may saak dituyan no panawan dak. Ayun, gayam ngagpaisong, manong. Narigat no panawan ta ni nanang dito eh. Amangan no mapanunot ng tupay kidde, ang makiasawa. Uy nga rod. Amangan no maununaan na tapay. Kunam, Jetro. Agtal na kayo man. Puro kalukwan ti amuyo. Ay, nabitmot kantial daw. Trabaho manan intun bigat. Ay kat ano sa maanak ko. Naimbag daytan ngamtay awan trabaho. Sa bagay matkid diya, nanang. Saan abale ha? Tanakarelaksak mat basit. Kat anya pa'y lang arot ti kukuam. Mapmapanan ti tawan. Awan pa'y inyam amom kada kami anopyam. Agpada kayo kin ni manong mo at trabaho latan ti amuyaw. Anyakat ni nanangan na ya. Agin juyak pa'y mat Ubing kami pa'y mat. Katsiyak nga'y bumakbak etakaon. Kaya't ko kumapay mat makita. Kan masaklot dagiti agbalin nga po ko. Anyalakit din ni nanangan aya. Mabayag kayo pa'y amatay. Saan ka di ako nayo? Makiasawa kayo pa'y. Ay, agtal na ka man si Kajetro. Puro inaangaw ti amam. Ala, uwan ka din, nanang. Baybayan nyo, taintun sumaron wa panagawid ko. Isurot kong to tinobyak. Tayam amok kada kayo. Kat, kumusta ti panagawid mo, Jetro? Okay, mat. Uray, dwala ang aldaw. Uwan gayam. Ang mga nukayat mo ti sumurot kanyak, intun sumarunong agawidak. Uwan kaya't kumat ama-am mo ni nanang mo. O sige, barang makaawidak iti dahito a weekend. Hanggang saan? Into next ton. O sige, pakaamon nagtulat tano kasano. Hello, nanang. Umay kami ita. Kadwak tinobyak. Kasta ka di anak ko. Malangarod. Taibagakin ni manong mo tamang isagana iti pangaldawan tayo. O sige, nanang. Pakibaga ka ni manong. Tasaan na aliplipatan je paborito kasi daan Won, sige anak ko. Sige nga rodon, nanang. DJ laeng. Impakamok lang ti panagawid mi. Sige nga rod anak ko. Bye. Bye, nanang.
Nanang, isuti ko na ka-girlfriend ko, ni Audrey. Hello, auntie. Hello, balasang ko. Ay na, nagpintas mo't to'y nobya man ako. Ay kat siyempre mo't nanang. Alangan mo't kat no gwapo ak nga anak yo. Ay sos, kumaro ka man ako na akon. Mala, intay ka manganan. Itay pa'y anak kaluto ni manong mo. Oh my God, Andre, balasang ka. Wan, auntie. Kita Jetro. Italang anagam amo da jeron kan Audrey ngam close dan. Kasta talaga nanang. Tabi na bae kat nga ron ni manong. Ay, sabagay mo't kit diya. Isungawan pagdanagak nanang. Taamok a Becky ni manong. Kat awan pa'y plano yung agkasar. Saan may pa'y napagsaritaan day ta, nanang? Ay, adan to. Saan pa'y nga ita? Ay na, makaray awa kasarsarita ni Manong Jeron. Diyay lang pakpakatawa ti araramiden na. Talaga akas dyan ni manong. Ket husto no nagbalin kayo anasingad. Ay, sigurado dayta, Jetro. Angam kita amangan mat no adun to ti oras mo kan kuana. Ket malipatam nga da boyfriend mo. Nag-OA ka mat, Jetro. Mabalin mat nga rod aya malipatan ka. Wan ka di. Rabak ko lang dayjay. Mapan kami nanang. Umay kami tuman na nagpasyar, auntie. Wan balasang ko. Awan problema iti dayta. Sige nga Roden, nanang. Sige anak ko, agan-anad kayo iti panagbiyahe yaw. Anya nga tati ibaga ni Audrey aya. Amo na ang madama ti trabaho. Ay, cancel ko man langan. Ay, Ay, anya mo ta. Imawag manan. Sung batak man langan. Hello, Audrey. Adda ak iti trabaho. Umawag ak to inton break time. Sigurado nga urayan ni Audrey ti awag ko. Hindi na sungsungbatan. Ulit ak nga awagan. Amangan no sungbatan nan. Hello, Jetro? Oh, hello, Audrey. Pasensya kay tayo na. Adda ngamin napatag nga aramidag. Kasta ka di. Pasensya kan. Oh, apay. Anya ko matibagam. Awan. O sige, Jetro. Adapay naskin nga ramidag. Kasta ka di. O sige nga Rodan. Sige, bye. Bye. Ay, inidap na latan. Nagpasugnod sakit di awagak ni Manong Jeron. Tamapan nakitaan ni Audrey. Hello Manong, ada ka di araramidam? Apay ka di? Kwa Manong. Mapan mo ko mabisitaan ni Audrey. Ay, nagpasugnod sa. Diyak ngamin ingkas kaso ti awag na itay bigat. Inawagak itay, hangam natamnay ti panagsasauna. Kasta ka di? Huwag Manong. Mangala kamutan iti sabong kon chocolates para kan kuana. O sige, awan problema iti dayta. Agyaman ak Manong. Hello Manong. Kumusta nga iti ipapan mo iji ayan ni Audrey? Ay naading ko, agsakit ni Audrey. Adda kita dito ospital. Anya? Apay, anya tinapasama kan kuana. Ay, isumot lagayam andi na sungsungbatan dagiti awag ko kan kuana. Sigun iti findings dagiti doktor, dengue ka no. Anya? Ay sus, sapay adda trabaho kinton bigat. Pangasim Manong. Sikapay lang ko mati mga sikaso kan kuana. Sige, awan pagdanagam, tawresaan mga ibaga. Talaga bantaya. Agyaman ak Manong. O sige, tagi pa itak iti kwartang usaran nyo. I-update nak to, no kasano, Manong. Hello, Audrey, kumusta kan? Mayatan. Kasangsangpit milaunay dito'y pag-ababanga. Kasta ka di,
Agyaman naklaunay, no okay kan. Pasensyakan no sa anak-anak kaumay. Amumatan ti makagapo. Sapay kuma, tamaawatan na ka. Wan, okay lang. Adamat ni Jeron. Agyaman tamaawatan na ka. Kat, ada ni Manong dita? Wan, ada ije kusina. Madamang aglut-luto. Sige, Jetro. Kayat ko tiyagin na na. O sige, bye. Agyaman Manong, iti panangas asikasom ka ni Audrey. Awanan yaman na, ding. Angam saan ka ding agsaksakit tinakam na? Gaputaman manu asarong karak? Saan matikunak? Nasayaat nga rin kasta. Saan abale? Bumawi akto kan kwa na. Katuan mat, O sige, bareng makaawidak ita alawas. Kasano nga pare? Iyasain da tamanan iti adayo pa'y alukar. Nga rod, sapay kunak nga agawidak iti lugar mi. Katanya nga rin nga trabaho lat ta. Ay, kapilitan na. Awan mo ti sabali a pagpilyan. Hello, Audrey. Pasensya ka na. Tani, sa anak gayam ang makaawid. Inassign da kami manan iti sabali a lugar. Kasta ka di. Okay lang. Maawatak, Jetro. Sigurado ka. Pasensya ka na talaga Numan manu ang makapasyarakan ka. Okay lang, kunakmat. Agyaman nga rin kasta. Sige, kastapay. Bye. Naimbag man ta nakaawid ka, anak ko. Kunak no nalipata mo ti pagawidam. Ninanang mat. Busy akla ang talaga. Apay akaslawan ni Manong Jeron. Jak amuday di atao. May samot amar marapukaw. Jak amuno sa dino ti kanayon apapapanan na. Amangan no adda ijay ni Audrey. Tanudad duma, maranranak ijay numapanak. Anya launa yan nga iti kukuin na ijay. Apay kanayon na mapan ijay. Nakaisputing pa'y nurumwar. Kasla saan pa yun abakla titigtignay na. Ang mga nuaddan sirsirpatan na no kasta nanang. Ay kat, dandanin mapatganti tarigagayo ang maadaan iti apo nanang. Ay na, nagsaya atin ngay no kasta ngagpaiso anak ko. Diyak impagpakaam mo ka ni Audrey dito ay panagawid ko. Sigurado ang masorpresa no makita nag. Jetro? Jetro? Anyo ti kayat asawan da ito Audrey? Manong Jeron. Apay nga gininagag kayo. Kuhay, Jetro. Manong, kunak man no bakla ka? Pakawanan ako Jetro. Jak amo no kasano nga ipalawag ko ken kada ito Ngamitik anayo na panagkadkadwami kini Audrey. Na-develop terik na ken kwa na. Anya? Ayop ka kapsat! Uleg! Apay, Audrey. Basol mo no apay. Awanan oras mo kanyak. Awanan panawin mo amang i-date kanyak. Puro kalatan trabaho. Ngamamumat aga po iti trabaho. Kunak manok kunam amaawatan nak. Ngamapay nga ita. Sorry, Jetro. Ngamjak gayam kabailan. Okay. Awanan maramidak. Nuday tati pagragsakam. Apa yun? Kasangsangpot mo lang. Agsubli ka manan. Gaputa ang mga nudyak makapagtapa, nanang. Ang mga numadiswak ni Manong Jeron. Nay, apay. Anya tinaramid ti kapsat mo, takas taunay ti pungtot mo. Talaga ang makapungtutakan kwa na, nanang. Agasam ti na imatangak, iti ipapan ko ijayan ni Audrey. Agin inagagta. Anya,
Ay saan man atila ibagbagam mo dita Jitro. Ti kunayo ka di, kat agul-ulbudak, nanang. Mismo anay matangak, nanang. Pudpud no alalaki ti anak yun. Kat no saan ka mamati? Uray mga agawid dito'y. Ta iso mismo ti pagdamagam. Impamaysak nga rod tinagtrabaho, ngamjak mailibak nga ay ayataklata ni Audrey, Mr. Lonely. Nagawid ak nga rod kalpasan ti makabulan, tamakisinnublian na kumakenkwana, ngam nagkasardan kini Manong Jeron. Awan nga roden tinaaramidak, tuy pagayam mo, Jethro. Agyaman nakpagayam Jethro, iti dito apakasaritaam. Ala, kung naintan asan ada kayo kini Audrey tinaikari iti tunggal maysa. Urayam, dumteng to ti babae at talaga aparaken ka. Bueno papagayam na ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Jethro. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Kan computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.